Alléluia. Nous vivons le Christ, mais mia dao, mia fofo, ma dobonami, le gbepen ke hanji, c'est que mi yobe fida gbe, pe gapopo ya me. Besia gbepe e maunya, ya non vikle mi apa subola, c'est que ma onto aji, aye okula numila, ye ya gavado mi abole gapopo ya me. Yehowa, ye va gero apa me gapopo ya me no vinye. Me dibe mi akudo mi a de susule ndo de ya me. Nuka jeba nuka ntimbe mi de susule wo ye nyesi abana. Lolo. Mi glone koko bana ma we nye lolo. Eye enye récitation allo enya gbe mi glona le mi glona gbe siagbe. Be ma we nye lolo. Nuka le kemi ade gomedo be ma we nye lolo. Allo le kemi a onya be nya tepe nya onya be ma we nye lolo. Allo le keye lolo o de gomedo le ma pe lolo sike onya. Mi nya bana lolo la etogo me ple mau. Allo lolo a ye togo me ple mau esike mau o hihia kata pepe enu menu kata la bana eya ma no mela lolo mana nyiu lolo mano hihia mo eye mano nyi hao eye hoa mano emela allo mau mano eme sike tonye lolo la ne ya mele mola lolo hama na nyikura le hihia me egbo la be lolo la echo eya ma meva eya tonye lolo eye mi anya bana maupe amenyenye gbagbiala yenye lolo eye ede lolo siafia lepe dodo siowo choto mi afato Yesu Kristo ji eye o chede miata eye o de lolo siafia mi choto Kristo fe chochoname mau fe lolo sia ede fia cho yepe de dosio cho yepe amonveve la me que si que ocho un nouveau que mia nouveau lao kata fima e mia po lolo va valema ela be maunto edo yento pe etenuvi de ka idama mia gbo eye ova de lolo afia nye pliu iye chodo ku choda nyide mia o si onye nouveau lao ta eye mau de fia alo epe enuya commandment alo epe ese siko chonami le yepe enyame alo le yitope enyagboblomela eglonami bana nuke anya nugban le miamela ye anya lolo eye be ne la bana mau 3000 lolo eye taye ejaba mi oha mi alo mi anno mangulo mi ba mi atozi lolo le hihiame ke o maudi ba mi au si o chololo cho fare mi amala edibe mi ade lolo si afia le hihe siko wala me eya mo oto eye o chovia Kristo reva hihe ya meke bena nenye ya bevakwa eya megbeto si o la nyigbaji si o bu mon popo eye wona le kemele mia nti mi atema wola eya de fo lo chofia mi be ye lomi
eya ta ye cho ye top vie so de anyi de ye plota abreske o va me egbea o va me hoho ene eya ta egbe mia ye plola mia to yo mia ko ba ma o vie ke nu ke nye lolo mia te ma glo mi gbo ba ma we nye lolo ke le ke mi onya be ma we nye lolo ma fo lolo si ke onya la e de fiamito e via chocho na me ke mo nu vo pola e tue na de mi ota le pe amonu veve gala me donc lolo a yenye enka amonu veve pe nka pe ekucheche alo epe atiku alo epe eku alléluia alo mi atogblebe amenu veve sike ma ocho ve mi anula yepe kucheche nye lolo alléluia elabe lolo a yenye etometi na amegbeto fe na ma ofe amenu veve chocho na mi amegbeto et tamau bonamio habalamia lomia no. Alléluia. Nemi de Bible mea. Nemi de Johannes pa agbale. Johannes pa agbale. Me di bien de Johannes pa agbale me. Johannes pa agbale ta Johannes gbanto eta enelia. Johannes pa agbale. Gbanto eta enelia. Afimo ohle le bana. Etanela kukuya amenyi amesike meloa ame ola mejesi mau o amesike meloa ame ola mejesi mau o ela bana mawenye lolo alléluia amesike meloa ame ola mejesi mau o nenye enyaya nenye mediba mia segomalo bokokere de gomenami ye gomede we amesi kemelo amola majesi mau o fika lolo achuna vana ho lolo achu mau me e amesio kata le mau mela yemo fa lolo ado la be lolo a ma wenye lolo ke amesio kata oji to maumela wa we me yo fa lolo ado amene la bien sebana de novi pastor ke amesio manya mawu ala amesio mayin ho Yesu Kristo jiso de ke lolo malo ya mo maha madontina ami abe lolo ole hame lolo kike mo po lolo hali Melo novinye ya de ludenti melo amegaya bena atempana unye melo amekeme ela bena ne hiamla atema wenam gakelo lo sikenti mi le lufu le fiela enye lolo ke menye netio ke enye lolo ke enye amanuve pe lolo menye enude mavana kafina lomo alo po enude la signe tane lomdo loloma enye lolo kenye kikan po lolo vololo sike gbomi le tepe yala enye nuka lolo vava la ele abe atiku alo enuku ene no de de mola ema lula a mia de mo que ameka tom do lolo de mo que yenye mau si que tonyo lolo a e afi mahuna ma do e pa yentos kenye lolo de mo la e jebana aho mawaji se to via Cristo di to via Cristo si que to de lolo a fe nuka pe jesi chofia mi eyata o cheri la mi agbo le fo lolo si keyin tonyeta iyo chovia tenuvi Yesu chonare nyeklota nule kema wo ma woto voga kemia we raje akwa fila bana mia we wonuvo eye ma fo lolo evete domi kura beske bibla grene ga ke ma fo si kenye lolo la
lolo si ke le me la eche de to eviaji lolo fe lolo ke ito katenye lolo tala e de lolo atofia to efe amanu veve mame si ke mi me jebe mi akpo gakia le lolo si ke nye mauta echoye do kwi cho do anyi de mieta cho wo vi eye via ba kure nye plota e de lolo afia to e Kristo ji khose ma azoa ela be Kristo nye lolo apre Jesi si ke ma o chorira mi agbo bere mi a Jesi be ye lomi alegbegbe e yeta o cho e vianto tenuvia cho wo lolo apre at efe ekucheche he cho di da mi agbo bena amesiam si ke akho kucheche ma ade pe agbeme la ke eya ha etrosi lolo pe domeni la to mau fe amanu veve la me eya ta ole vevie bena mia amesia me no vinye si ke ho Kristo jisela eya me lo atoma pololo fe ekuche chiale alo epe ku le ela be mau si kenye lolo la ede to viaji reto fare mi ohame le si ke mi ohame khovia si ke kure mi akle mi apenu vota eye azola lolo mala o fere mi ame ke amesio mo fa lolo adola wo nya amesio nya Kristo to ela bo o Kristo alo fa gbezame eye Kristo atrozi o fa protocolo de la eye Kristo volo lo si ke eye le tome yo choba defiami eye yo chof eni hwe yo fere mi amala etozi atiku si ke amia le mi ame alebe mi o ha mi atemu anyale ko lo ame Alléluia amesiame lo na melo gake lolo va si ke timle lu fole tepe yala enye lolo tohiade si ke menye amegbe tonto kuya chokobe ma lolo vinye awo ke lolo antope ekucheche skenye Kristo la ejebe wa fera gbome eye we la lo afi wa fera gbome menye gera gbome yo potefe si o dedo abesko dua enukude agbleje ne ya ye potefe ma yo o dedo mo ye janyi gbani ajile mo la ke amio ne mio la ele ku gere chege aso abeske Yesu Kristo gbe lododo me bena agbedela alo nuku wula yire nuku ge eye wudo kore anyigba le modome edo kode ekpe gbajaroji edo kora avocat me edo kora anyigba nyoji la anyigba nyo to cheku eye o cheku akpe o pre akpejivo e ma de fia kote le lologa si ke Kristo do na mi la me bena e Kristo ji enya ho e Kristo fe nya ho alo Kristo ho da me fagbamala ye na bena aje anyigba nyoji le wo jime amoro atema se Kristo alo atema gbobe yo se Kristo fenya sikenya anya agbenya gakomo hwe ho ile bevere bona anyigba nyoji ska holo sinya wo jimala ye mo le miamia gela so gamamala atemu a chido amen e chichi ado e chila ele ku chege azon ke lolofati le mo eye lolo foku cheche wa nomo eye tala tema lono viodo Alléluia ne lolo foku cheche sia miare mo la Kristo to ne lolo foku cheche sia e miare mo chi eye o che foku abeski wa che na la no vi Kristo to si le tolum atemulo no amesiame sans distinction atemalo amesiame vovo ma denu ne keme menye epume woko na lo ke alo amesiame amerike manye amerike agbobe eyayale yemolu ma vinyo le Kristo me dibe ma do kunu yo dinami
La Bible a quelque mi bona. Alléluia. Le Johannes peut agbale banto akeme etamene pupuye ademe. Yobena eye miao mie jesi. Alléluia. Miao mi jesi lolo si mau cholo ami eye mi ho ejise. Alléluia. Mi se komea. Eye miao mie jesi lolo si mau cholo ami lolo eye lolo si mau cholo ami. Alléluia. Eye mie ho ejise mau enye lolo ame si no lolo la mela eya no mau me eye mau ha no eya ma me medima ga fi make eye miao mie jesi lolo si mau cholo ami eye mi ho ejise mau enye lolo eye amasi no lolo la mela la eya no mau me eye mau ha no eya ma me. Alléluia. Praise the Lord. Alors mi jesi sia eye kami kwese be lolo sikenye maula e diva mi agbo e diva gbo eye ne jesi le mau lolo lata sinye mau sikenye mau lolo sike ocholomi eye techo lolo ato dida mi agbo eye mi ho ejise nyabe lolo aema. Alléluia. Eye mi nya so mena ma wenye lolo eye amasi no lolo la mela alo mi to be amasi me lolo alela amasi no lolo ame alo amasi me lolo alela. Alléluia. Amema yenye yeme ma wu ha no na ha no amaume mi le quoi donc lolo sike nye lolo va tola enye yenye maufe ile que va parler nya megbeto si o Kristo disse maufe po lolo de mia meto Kristo di hose me alepena lolo aba trosi atiku alo eku sike gara nya pa ji sike nya nyigbanyia kemi lo fala nya pa ji atosi nyigbanyia na eku chechema sike nya lolo maufe lolo sike nya mauto kenye lolo to Kristo viadi si que tu defiabe lolo ke lomi yeta cho lolo ma cho di la mi agbo be mi ahwe atu be na wa no mi ame abati atiku chechene ne wa che lolo gede ye o ye so che lolo gede la era nye ame achu Afrika ko ne lolo ma mi are mo nyatepala alo amesiame sans distinction alo amesiame vous madame rekeme yaro yila amegere me dinasi yao tabe cholo lo se kenye lolo ma kenye Kristo fo lolo ma lemo yo miare mo nyati lemo cholo amedola o me sena goma la ba me lo ya mo ne lo ha me pepe abri ke lo ha me ne ya ne lo no vion pepe abri ke lo ha me ne la come on ewo na de kakaba mi enu ya kachacha ma chana zrekala be le sigbe ema siko kole na de enu ya gavion ti na lo nu sionye enu ya eli ema ne ma kom ya kole zrekama elle ne ma le mi amegbeto dome elle ne ma le church haume elle ne ma le esro de memo haji. Alléluia. La bena lolo la mi gba ma lo de dani ma lo onto vore bia se be lolo ma kechu ma o me yin lolo a ni be ye lolo de nu kata mi ade mi arko mi aga gbe mi arko vore be lolo ma be ma voto ya gere mo gere nyonde me gere mutuare me yu ma dogola e ya fi ogbo o dada mo lo da e fofu mo lo la lolo ma no na o me da eye. Alléluia. Wapwe esogbono no ha edi afia ede na example alo podo mufia na la Philippe ko yina. Alléluia. Eye ne omopo ne ebia I nyonu wala ne ba ko mutu afire la ebia I la iko ha la bona o. La be lolo ale enye de kale o me.
nenema novio wa nyena miema lolo ma Kristo dibe ma o dibe ne nomia mema e ya taye bobe mi lomia londe o ne lolo ma le mo nyate fala ala lo radio sa ne kantio ala le kweji bebo be sia gbala adibe ya gogwe vone ibe lolo mele ya mo lolo ma tutu mele ya mo la e la po apasaga be sia gba atono ye gbo la fe me be sia gbe ano nu kokoto ne ano vivis ano tibena ne gogwe ne yo akudu ano tuga kia e lolo ma mele mo la metolo go me segbena o adidi ta wil lolo afa gere mazo o wele lo po ye afa lolo ba de me le to ma o fe nyame akafi galo mala me ro gbena be o ma se ma o fe nyago hawo wato ko nyama tamunyo vile de tale yo bo valo la be lolo ma le hiame e video ko lolo le hiame hallelujah nous fait esogbo alegbegbe bena mi ma to ma gblesre ka o ta maka yina mi e bubu me nemi le nu le Johannes ba gbalegbat Johannes ba gbalegbat to tamene kuku amenyi mi akpole sike bobe mawenye lolo amesike me lolo mawenye lolo anye lolo da amesike le maumela kenya lolo hallelujah me maunona ta maugbole Johannes ba gbale tam to ku wi ademe bena alegbegbe maulo hihiame o chonye to fetenu vima akogoma ke cho bana amesika akwoya magisela ma cho ke bon akpo agbamavo ke lolo anya agbamavo no amame lolo kele maume ito Kristo jila yenye agbamavo no amame no ameme ne be galmokola agbamavo ko ha aswasio atam lo ameha no vinyo le Kristo me mi manye amesio no abacho kambe mi lo amo ke bon mi lolo ya mi adi epo mo benane garemia mala no matter what aleke ke le hala odola lo amakoi adola lo amakoi etoju eto gbonyare pepe ti o lolo ma le da alo ekoi ha to me amala ha berka lolo ma la gare ha me wa trozi atimia mi ale fa gbeme cheku ke aba sego ma so bana lolo ato inisia hallelujah ma on ekpere mi anti le siome eta Bible la blokele Johannes bagbala ma gba to ma keta ene pupu wenyi bena lolo la me vona o gele lolo la fo ma gano na fima lolo lolo nyete foto la dia fo dida la bera fo vola chakana me kaka fisike lolo la wa me yo diablibo hallelujah ke no vinyo ya sefi agbe ya chomaga jinami akuri lolo venya tela be lolo manomela ya be Kristo to nyela enye to fruko hallelujah ta matiba ma ona ira na nya si ova bola mega chigbo na ga bia e question bia relation la atam bia mi atom ade gomono gere no ba nyenye 04 le plat plus 61 41 one again magwatro agbe no le français gbe 61 4 11 7 2 4 4 9 7 à la kerem yesu nyon ne bia le ya nya katoma a continua o boko na kpere tio ne gomede na so le kia le Kristo yesu comme Isade bye bye.